Mbaye kazi kuri ugimana Talk Sport reka dutangire muri Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikabigaruka kuri match yahuje Turkiya ndetse na Croatia amakipe anganye ibitego 3-3 akaba rero ku ruhande rwa Croatia harimo umudefenseur witwa Demagogi Vida akaba yaranduye coronavirus kandi yakinye iminota 45 muri iyi match ku buryo abakinnyi rero bari impliqué muri affaire ku ruhande rwa Turkiya ndetse no ku ruhande rwa Croatia harimo Marcelo Brozovic harimo Perisic harimo Bacenzi Ngundere w'ikipe ya Leicester City harimo Tosun wa Everton harimo kandi ba Mario Pasalic w'ikipe ya Atalanta harimo Arje Pasalic akina muri Atalanta cyangwa yivuyemo yagiye muri Pasalic yes ni Atalanta harimo Demiral wa Juve harimo Kanaguru w'ikipe ya AC Milan n'abakinnyi benshi cyane babirimo rero ku buryo bisa nkaho bigoye cyane kabisa abakinnyi bose rero bashobora kwisanga baho kubiswe karantine y'iminsi 14 kugira ngo barebe nimba koko harimo test za prova yuko batanduye cyangwa se bakiri bazima akaba rero ari hatari cyane kuri ama squad yo kuri amakipe y'ibihugu byombi. Corriere dello Sport kabagarutse kuri abasore babiri bombi rero bavuga ko bari gushyira Inter domira ku muriro rero ni Christian Eriksen ndetse na Sanchez angaha. Sanchez akaba umutoza w'ikipe y'igihugu ya Chile yavuze ati Sanchez nta agafashwe neza cyane mu kipe Inter domira namugira inama yo kuva muri ya kipe akagenda mu gihe Christian Eriksen we ku magambo ye akayavuze ati rwose ntago ndi kubaho ubuzima bw'inzozi zanjye nashaka kubaho ndi hano mu gihugu cy'Ubutaliyani ati Conte ndabizi ko atamfite muri gahunda ze ati mu kwezi kwa mbere ngomba kureba icyo nkora nkava muri ya kipe kabisa Inter domira ubwo birasa nkaho bikonfirme Christian Eriksen agomba sohoka muri kipe Inter domira mu kwezi kwa mbere. La Gazzetta dello Sport yo ikabigaruka ngaho twereka Cristiano Ronaldo rero Cristiano Ronaldo mubaza ati se ushobora kuba wabikora kabisa ukabigeraho akaba rero Cristiano Ronaldo afite ibitego 746 arashaka gukora hagahigo rero ka Pele ubundi kagiye gutangira kwirukaho ku bitego 767 bya Pele akaba ashaka gukuraho hanyuma agahita ashakisha vuba Romario n'ibitego 772 hanyuma akagerageza kureba ko yazakuraho Bicano ufite ibitego 805 nibura aho ngaho Cristiano Ronaldo ngafite ubushobozi bwo kuzahagera hanyuma kandi tunabitsa ko ari kuri -7 ku bitego 7 byonyine gusa agahita afata ari Daei. Tuzamukana na The Guardian ikinyamakuru kiragaruka rero kuri iyi match kabisa yahuje ikipe ya Serbia na Scotland rero Scotland yitwaye neza cyane rero ibanza igitego cya Cyrus Christie hanyuma Serbia iza kukishyura ibinyujije muri Luka Jovic hanyuma baza kujya muri penalty ikipe ya Scotland iza gukuramo Serbia kuri penalty 5-4 David Marshall rero akaba yakuyemo umupira kabisa wa hatari rero wa penalty yanyuma hanyuma barangiza batsinze penalty 5-4 rero ikipe ya Scotland yigerera muri Euro ya 2020 ikinyamakuru The Independent ati Wetizova kimakuru equipe cyane kikagaruka kuri izi match rero kuri Hongrie yaje kuba isoza kabisa ikuramo ikipe ya Iceland rero Iceland abanje igitego kabisa ku ikosa ry'umuzamu Grasic umuzamu w'ikipe ya Leipzig bari kwishoti kufra yaritewe na Griffin Sigurdsson umuzamu uramuponyoka ari pangurura nk'igikamyo umupira wigira mu izamu tayari akaba rero bahise bafunga bicyambere ariko baza kuza kugaruka mu byukuri hani nako rero nyuma yuko banagarutse ku minota 88 ni igitego cyatswe n'umusipe yitwa Nebo yitwa ndetse nebuka neza izina rye nabonye aterekamo igitego ariko Dominic Szoboszlai aza guterekamo igitego gisoza ibintu kabisa ku minota 4 bari bongeyeho ahita aterekamo igitego cya kabiri minota 6 ni ukuvuga ngo ikipe ya Iceland isezererwa mu irushanwa ikipe abantu benshi bahise banahurira ku kintu kimwe Iceland cycle irarangiye generation yari irimo hangaha irasa nkaho irangiye no kuvuga ngo Iceland igiye kongera gutegura bundi bushya ko bakinyi bose hafi bose ari mu myaka 30 kuzamura basa nkaho rwose nta kintu tuzongera kubitega ikipe ya Iceland rero Euro yo bagomba kugerageza yari ingiyi ibindi byose biragora cyane mbitse ko Euro iri umwaka utaha rero mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 11 kujya ku 11 kwezi kwa karindwi akaba rero amakipe 28 yamaze kumenyekana ubutuvugana kabisa ikinyamakuru equipe cyitwereka ngaha rero amagrupe yose groupe A ikabirimo abataliyane abaswisi Turkiya ndetse na Pays de Galles cyangwa se Wales hanyuma itsinda rya kabiri rikarimo ababiligi Denmark Finland ndetse na Burusiya itsinda rya gatatu ririmo Autriche Ubuholandi Ukraine ndetse na Macedonia y'amajyaruguru hanyuma kandi itsinda rya D ririmo Abongereza Croatia Republic ya Czech ndetse na Ecosse cyangwa se Scotland n'Abongereza nk'itsinda rimwe kabisa za harisho hatari nk'itsinda rya D hanyuma E ikabirimo Pologne aba Espagne Sweden ndetse na Slovakia hanyuma itsinda rya F ririmo Abafaransa Abadage Abanyaportugal ndetse na Hongrie iri niryo tsinda ry'urupfu kabisa hanyuma ikimakuru equipe kitwereka hangaha rero aya matsinda naho bazagenda bakinira rero birumvikana biyutsa ko itsinda rya mbere rizakinira i Baku ndetse ni Roma urabibona hanga kuri ikarita itsinda rya B rikazakinira i Copenhagen ndetse na St Petersburg mu Burusiya
hanyuma itsinda rya C rikazakinira mu Buholandi kuri Amsterdam Arena ndetse no kuri Bucharest hariya muri Romania. Hanyuma kandi itsinda rya D rikazakinira i Glasgow ndetse ni London. Itsinda rya E rikazakinira i Bilbao ndetse ni Dublin muri Republic of Ireland. Hanyuma i Budapest muri Hongrie ndetse ni Munich mu Budage. Akaba bazatsinda itsinda rya F ryandi ry'urupfu ririmo Ubufaransa, Ubudage, Portugal ndetse na Hongria. Izaba ari hatari cyane kabisa. Anako rero batubwira ko match yo gufungura izaba iri ku isaha ya 3 z'i Kigali i Roma kabisa. Ubutaliyani bukina rero na Turkiya niyo match izafungura Euro ya 2020 umwaka utaha. Ubwo bonne chance rero ku bantu mwese muzaryoherwa muri imigi 12 nubwo harimo incertitude nkuko kinyamakuru kinabivuga rero birashidikanywaho cyane kuko hari gihe byakwanga bikakwera ikibazo cya covid cyageza mu kwa gatandatu umwaka utaha cyangwa kakigejejeyo ntago izabira muri imigi 12 ahubwo bazaterura irushanwa barijyane mu Burusiya baheruka kwakira igikombe cy'isi kuko stade zabo n'ibintu byose biracyameze neza. Nafere gukurikirana cyane. Ikimakuru L'Equipe kandi kikaba cyagarutse kuri Wissam Ben Yedder akamaze kwandura coronavirus covid-19. Tuzamuka mu gihugu cy'Ubwongereza, Daily Express ikabigaruka hangaha rero itubwira ko Maguire kabisa Air Force rero yateretsemo kabisa mu mutwe wa tare rero smashingamo kabisa. Hanyuma Abongereza bitwara neza cyane batsinda ikipe ya Republic of Ireland ibitego 3-0. Maguire ni wafunguye amazamu, Sancho yongeramo ikindi, Cavani ndaterekamo ikindi kuri penalty 3-0. Ari nako Demira ivuga ati 3 kandi byoroshye kabisa. The Guardian kabishimangira cyane hangaha rero ati Three Lions ba Southgate rero ati basoje Republic of Ireland kabisa iwembere mu mukino wa gicuti. Ati Jack Grealish nawe yabonye amahirwe yo kwigaragaza. The Independent ikaba ituzaniye inkuru hangaha rero itubwira kuri Joe Gomez rero akaba yaravunitse murabizi ejo yakorewe surgery akaba rero agomba kujya hanze amezi 6. Ikinyamakuru rero kivuga ko hari amahirwe yuko yazagaragara muri iyi saison amezi 6 rero yo agomba kuba ajya hanze. Demira ikavuga ati nyuma yo gukora operation rero kuri uyu mugabo kabisa bita Joe Gomez hari amahirwe yuko Liverpool na Klopp rero bagomba kugura mu kwezi kwa mbere rwose nta kindi kigomba guteganywa. Liverpool irajya ku isoko ry'umu defenseur rero muri uku kwezi kwa mbere byanze bikunze ni inkuru nziza cyane kuba Liverpool nubwo Gomez yavunitse ariko iyi ni inkuru nziza cyane ko club bifite ubushobozi bwo kugura undi mukinnyi mu kwezi kwa mbere. Twerekeje mu gihugu cya Espagne cy'amakuru AC kikaba cyagarutse rero kuri Dominique Szoboszlai umusore rero waraye usoje ikipe ya Iceland rero akarifiya Hongrie muri coupe ya Euro y'umwaka 2020. akaba rero uyu musore imyaka 20 rero biravuga ko agaciro ke mu ikipe ya Red Bull Salzburg ari kuri $25 z'amayero. akaba rero ikipe ya Real Madrid iri kumushaka ari nako kontra y'uyu musore irarangira 2022 mu ikipe ya Salzburg. Leipzig, Arsenal, Mirase nazo zikaba ari ikipe zindi zimwifuza nk'uko ikinyamakuru AC kibivuga. Toni Kroos yaganiye na Marca akavuga ati rero turashaka kugira icyo dutwara muri iyi saison atari ko tugomba kugira uko twiyameyora. Ati dukina match nk'ebyiri ugasanga twazikinye neza indi match imwe bikanga. Ati rero na Hazidane ho gushaka ibisubizo. Mundo Deportivo ikaba rero yazanye hangaha ngo Depay agatima Barcelona. Depay akunda Barcelona. Akaba rero ari amwe mu magambo n'undi yivugiye avuga rero bamaje kubijyanye no kuba yajya mu kipe ya Barcelona. Yavuze ati ninde mukinyi utifuza gukina hariya. akaba rero Depay bivuga ko ngo amaze kumvikana ikipe ya Barcelona kuzayisinyira imyaka 4 akazamo mu kwezi kwa mbere. Biravuga ko hagati ya $5 rero arizo Barcelona izishyura ikipe na Pique Lyon kitwarira irishanyiraza. Ariko entre temps kinyamakuru kitubwira yuko Barcelona igomba kubanza kugurisha Braithwaite kugira ngo ibashe kubona amafaranga yo kuzanira uyu nguyu Memphis Depay. Mundo Deportivo kandi kagaruka ku matora rero ateganyijwe ya Barcelona. Akaba amatora rero ya president mushya wa Barcelona ni ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2021. Sport ikatubwira yuko aya matora Barcelona yamaze kwinjiramo kampanye kabisa yinjiyemo Neymar. Abiyamamaza rero ngo bashaka kuzana Neymar kuko hari possibility Neymar ngo yanze kongera amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Akaba rero kivuga yuko Barcelona iri wite yinjira muri dossier yo kwizana Neymar. Kandi Barcelona ngo yamaze kumenya yuko $180 z'amayero kubera ikibazo cya covid gihari. $180 z'amayero rero ngo zazihagije kugira ngo ubone Neymar umuzane mu ikipe ya Barcelona. Rero ngo biteguye kuzatanga aya mafaranga. Anako kandi tubitsa ko kontra ya Neymar iranagira 2022 rero mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Sport kandi ikabitubwira hangaha inkuru yuko Madrid rwose ngo yamaze kubivamo mu bintu by'ujyanye no kongera amasezerano. Sergio Ramos rero ngo agomba kumurekura muri isama akagenda nk'uko ikinyamakuru Sport kibitangaza. Na affaire yo gukurikirana cyane. Reka dusoreze rero kuri ama resultat yo hano ku bwana Afrika. Mu by'ukuri amakipe yitwaye neza cyane ku munsi w'ejo. Bravo cyane ku Mavubi, mu by'ukuri batanze ibyo bafite, position nziza kabisa, head up, imbaraga
kuba smart, kudefanda neza cyane, kubereza amabwiriza y'umutoza. Wabonaga keje ibintu byose babikoze neza cyane kabisa muri Kavere. Rero akaba u Rwanda rwaranganyije na Kavere busa ku busa. Hanyuma izindi zita zose urazibona ahangaha, amakipe yose yo mu rugo yakubise. Akaba rero u Rwanda rwo ikipe yonyine yiyo hanze yitwaye neza cyane mu by'ukuri. U Rwanda rero match 3 tarabona igitego, Yugo na Sao Tome et Principe rero amakipe ategereje kuzeba nimba yazabona igitego muri izi qualifiers kabisa. Afera Suive yitwa Malik Evuna, muramuzi cyane, umusore rero w'umunyagabo w'imyaka 28 rero akamaze gusinya imyaka 2 mu ikipe ya CS Sfaxien mu gihugu cya Tunisia. Rero uyu mugabo wanyuze muri Al Ahly, Wydad Casablanca, Tianjin Teda muri China, Konya Sport muri Turkiya, Santa Clara Nacional muri Portugal. Rero uyu mugabo akamaze gutsinda igitego 10 akiniye ikipe y'igihugu ya Gabo. Rero Malik Evuna mu winga muhanga akaba agiye kujya rero mu ikipe ya CS Sfaxien. Les amis, ibe byiza cyane.